Drage Latence, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Za neke kontroverzan, za druge bez dlake na jeziku, za neke televizijske voditelje neuhvatljiv, večeras je moj gost, osnivač Živog zida i saborski zastupnik, gospodin Ivan Pernar. Gospodine Pernar, dobra vam večer. I vama također. Te fore sa odlascima, dolascima, to mi već pomalo trulo zvuči, pa nećemo o tome. Idemo mi odmah na uvodni prilog. Može. Uvodni prilog kolege Tomislava Radnića. Za neke je kontroverzan, za druge hrabar, treće iritira. Njegovi birači smatraju ga političkim Robin Hoodom. U svakom slučaju Ivan Pernar podigao je veliku prašinu i ne samo u Hrvatskoj, jer govori ono što mnogi misle, a što se ne može čuti u većini medija. Pernar je prvo prepoznao moć medija, i iskoristio tu moć medija uz populizam što mnogi nazivaju da je primitivan, on je postao zvijezda u Hrvatskoj. Pitajte građane da nabroje recimo 5 zastupnika, većina će imati problema, ali sigurno onaj ko bude nabrajao zastupnike, njega će kao prvoga reći. Te ima i u drugim parlamentima, imali ste u Europskom parlamentu Nigela Faragea ili Faragea, kako ga ko zove, kojeg je sad primio čak u audijenciju Donald Trump, znači koji je na sličan način, gotovo na isti način vrijeđao, ne znam, predsjednika Europske komisije, predsjednika parlamenta, izazivao čuđenje i užasavanje tamo. Na sličan način, ako se ponašate u Hrvatskom saboru, dobijete isti efekt. U klupe Hrvatskog državnog sabora mladi Pernar ušao je s posljednjeg 14. mjesta u 6. izbornoj jedinici. Samouvjerenost koju je demonstrirao već tada nastavio je prakticirati i u parlamentu. Mladi gospodin Pernar jako je dobro uočio pomankanje novosti u tom saboru i on to radi vrlo, vrlo ciljano. Klubovi većih političkih stranaka imaju jasne naputke. Kada govori Pernar, ne upuštajte se u rasprave ili napustite sabornicu. Kad je došao do govornice, a napokon je došao, ko će ga zaustaviti 4 godine? S druge strane, Pernar je odlučio napuštati televizijske studije. Gledajte, Stankovića ja skoro ne bi rado ni komentirao, jer on je za mene jedan prepotentan, arogantan, kako se zove, voditelj programa, koji ne vidim zašto ovoliko godina sjedi na tom mjestu, jer imamo mi puno boljih i pametnih, ali on se nametnio iz raznih razloga koje naravno nisu baš ni za komentare. Odlazak iz studija bahatog Ace Pernaru nije bio prvi. Učinio je to još u srpnju u popodnevnoj mori Dražena Stjepandića. Niti je detektirao problem, niti zna dijagnozu kako izliječiti. Ja u ovom cirkusu više nemam namjeru sudjelovati. I ja vam odlazim iz studija, a on neka i dalje priča ma nema šanse, ovo je jedan show program gdje čovjek dođe i napada uopće niti 5 godina ovo što mi radimo uopće nema veze s ničim. Jednostavno daje on sad i dijagnozu i terapiju. Strpite se malo, idemo dalje, izvolite. Ma nema šanse, gospodine, ja vam želim svako dobro, a vi opet pozovite jednog gosta koji će vrijeđati. I ja kažem, eto, sve najbolje vam želim, gospodine Kačinari, svaka čast, samo govorite i dalje protiv Živog zida i protiv mene osobno. Evo, pričajte slobodno, evo, pričajte. Svako dobro želim. Nakon što je dao pedalu Aci, kojemu se drugi političari obično dodvoravaju, Pernar je izlazak iz TV studija ponovio i 3. puta, opet u eteru Z1 televizije. U studiju pozdravljam Ivana Pernara, saborskog zastupnika. Dobar dan, gospodine Pernar. Nećete otići odavle? Pa, ako budete korektni, neću. Ne. Jučer mislite da nisu bili korektni prema vama? Pa sigurno da nisu. Onaj Stanković je izrazito jedna odvratna ličnost koja... A ne možete mi vrijeđati kolegu, ne, to nije u redu. A gospodine, ako mi nećete dozvoliti da kažem do kraja, ja odlazim iz emisije, vi nastavite. Dobro, recite, evo. Ma nemojte me maltretirati više.
Evo, vidite, to je upravo tako. Ako vi dođete u 2 emisije 2 dana za redom pa oba dvije napustite, donijelo mu je na popularnosti i recimo da se kandidira sad za gradonačelnika grada Zagreba, ne bi me čudilo da dobije najmanje 10% glasova. Postupci Ivana Pernara ne čude njegove prijatelje, kao ni kritičare. Ja ne bi ni želio komentirati razne indekse i u stvari naše novinarstvo, jer se to zove novinarstvo, ovo što mi imamo, novinarstvo ne postoji. Mainstream mediji su tragedija. I dok mnogi nastoje udarati Pernara čak i ispod pojasa pikanterijama iz privatnog života, zastupnik bez dlake na jeziku i dalje uporno provocira velike igrače. Dobio je 5 minuta javne pažnje i samo se nadam da neće to biti previše pa da se emocionalno ne potroši previše. Prvi veliki televizijski intervju osnivač Živog zida imao je još prije 5 godina na zagrebačkom OTV-u, upravo u Bujici. Pernar tada nije izašao iz studija, a vodio je poznate Facebook prosvjede. Više tisuća ljudi došlo je pod prozore Jaci Kosor. Vikali su: "Stjerajte je van, ukrala je stan." I onda sam ga ja zamolio da ne ide više kod Jadranke Kosor pod prozor, nego da ide gore kod bivšeg bordela, kod Stipe Mesića, i on se držao te riječi i vidio sam da nije loš čovjek. Znači 2 puta je napustio u 2 dana emisiju, nadam se da večeras to ne bi bila fora. Fora bi veća bila da Bujanec večeras napusti emisiju. Gospodine Pernar, ajmo sad otvoreno. Ja zaista nemam ovdje cenzure, emisija ide uživo, gleda nas 10 televizija u Hrvatskoj i hrvatske televizije u Bosni i Hercegovini. Neću vas prekidat, ja ne smatram članove novinarskog društva, onog Lekovićevog, nikakvim kolegama, pa eto, zašto ste otišli iz studija Aleksandra Ace Stankovića? Doći ću i na to, ali prvo moram jednu drugu stvar ispričati. Novinari su mene 5 godina vrijeđali, cipelarili, nazivali svakakvim imenima. Ta imena naši građani dobro znaju. Kojim imenima su me sve nazivali. I njima je sve dopušteno. Znači oni mogu vrijeđati, mogu omalovažavati, mogu sotonizirati, mogu demonizirati. Sve. Međutim, kada vi za njihovog uvaženog kolegu Aleksandra Stanković kažete svoje mišljenje, odjedanput kaže: "A kako vi možete govoriti protiv našeg uvaženog kolege?" Molim lijepo, ako novinari sebi uzimaju za pravo da blate i vrijeđaju, pa ne mogu onda oni biti svete krave i nedodirljivi. A što se tiče samog Stankovića, to je jedan prepredeni manipulator koji sustavno dovodi u zabludu gledatelja. Ja ću vam navesti samo primjer. Kad sam prvi put gostovao kod njega, on je u uvodnom prilogu, on je maltene sve negativne komentatore stavio. Znači svi su rekli Pernar, svi protiv mene. Onda drugi put kad je zvao Sinčića, ista stvar. Znači samo vrijeđaju. Znači Sinčić ovo, Sinčić ono. I međutim, što ja kažem, kad je Sanader gostovao kod Stankovića, pa i kod Sanadera je bio prilog takav da je neko imao lijepu riječ, a neko lošu. Međutim, kad smo ja ili Sinčić gostovali, onda su to samo bilo... Kako si to ovako tumačite? Je li to stvar prikrivenog PR-a? Sjećamo se kada je kolega Tomislav Čadež Stanković onako pristojno spustio nešto u vezi njegovih relacija sa Nadanom Vidoševićem. Gledajte, reći vam samo ovako. Njegov cilj je da gosta koji nije po volji HRT-a, odnosno HDZ-a koji kontrolira tom televizijom, omalovažiti ga... Stanković baš nije HDZ-a, složit ćete se. Gledajte, Više ja vidim da on štiti HDZ. Josipovića i tako. Možda, bio nekad. Znate što ću vam reći, on je ljubimac svakog režima i čovjek za sva vremena kao i Hloverka. Znači on kako se mijenjaju uprave na HRT-u, tako on mijenja svoju osobnost. Dobro, neću vas prekidati, ali Hloverka je dobila otkaz od Radmana po nalogu Josipovića i Milanovića. Dobro, ali nemojte mi padati u riječ. Ovo sam htio reći, da kada je prilog takav da su svi u uvodnom negativni, tada gost u samom startu se nalazi u situaciji da se mora braniti od nekakvih optužbi i mora se opravdavati. I zapravo onda kroz cijelu emisiju onda Stanković samo dirigirano
vrši pritisak na njega i maltretira ga. I zato kad je Sinčić drugi put išao kod Stankovića, Sinčić mu je rekao, gle, ovakvi tvoji prilozi ne želim sudjelovati u takvoj emisiji. I onda je Stanković rekao, dobro, može onda bez priloga. Znači, on je bio svjestan koja je uloga tih priloga. I kad je mene zvao da mu gostujem, ista, identična stvar se ponovila. Ja sam mu rekao, gospodine Stanković, s vašim prilozima, ja nemam namjeru sudjelovati u emisiji, želim da odobrim svaki prilog koji ćete staviti prije mene. On je na to rekao, čuj, Pernar, kao to ne mremo, ali možemo izostaviti prilog. Ja kažem korektno. I tu onda zapravo počinje sama emisija i tu se zapravo razotkriva to njegovo prepotentno lice. A zašto? U zadnje vrijeme, iskreno ću vam reći, gotovo da nema medija koji me nije molio i zvao da im dajem izjave. To nisu samo hrvatski mediji. Lako, ne znam što sam prošli tjedan bio na Provjerenom, RTL Direktu, na kraju krajeva i kod njega samoga, i na masi lokalnih televizija, ne znam, Kanal RI, tu Z1, onda u BiH na OSM TV-u, Face TV, BN TV, Dubrovačka televizija, isto ne znam, bila prije 2 tjedna, da ne nabrajam dalje. Uglavnom, što se dogodilo sa njim? Mene zovu sa Iriba, Irib to je iranska televizija, zove me Al Jazeera, arapska televizija, Deutsche Welle me zove njemačka televizija, hoće Orf, znači austrijski hoće izjave uzeti. Ali HTV vas nema. Zove me RTRS, Radio televizija Republike Srpske, tamo idem za 2 tjedna. Zove me doslovce, Sputnik, ruska, znači, odnosno ruska agencija koja se prevodi na 30 jezika, znači čije izjave, znači ono što piše u Sputniku, to vam je kao kada HINA napiše i onda svi mediji prenose. Ista stvar. I sad što se događa? Ti svi mediji mene zovu zašto? Zato jer žele od mene uzeti izjavu. A zašto žele uzeti izjavu? Jer ih zanima što ja imam za reći. I razlog zašto birači mene smatraju zanimljivim i žele me slušati je u tome što njih zanima što ja imam za reći, jer znaju da ono što ja govorim je nešto što odudara od mainstreama. Kada bi ja bio ko svi drugi političari, kad bi poput papagaja ponavljao iste fraze, iste priče koje oni pričaju, ja ne bi njima bio zanimljiv, oni mene ne bi htjeli slušati. I sad što se događa? Dolazimo kod Stankovića, koji je jedan, ja sam ga nazvao lokalni siledžija. I on meni kaže, znači prije nego završimo odgovor, kaže prelazimo na drugo pitanje. Prije toga on mene već 2 puta zapravo prekinuo u misli. Ali ja sam rekao, ok, pustit ću ti i za HRT što si me prekinuo, i za HDZ, nek ti bude. I onda dolazimo do pitanja, do palestinskog pitanja. I šta je bilo? On je tvrdio da je program HRT-a objektivan i da bi mi TV pretplatu trebali plaćati. Zašto vi mislite da ne treba plaćati RTV pristojbu? Ja dobivam svakodnevno jako puno mailova naših ljudi. To je bilo naročito prisutno u vrijeme Radmana, međutim stvari se nisu bitno promijenile. Ništa se nije promijenilo. I ljudi i dalje traže da ta pristojba ne može ići za ovako... Čak sam dobio tužbu zato što je recimo jedan gost ovdje rekao da oni služe za pranje mozga. Što vi mislite? Samo da vam ispričam jedan zanimljiv detalj. Glasnović general u Saboru, on je stalno meni govorio, Ivane, tamo su ti udbaši i staljinisti. Ja sam uvijek mislio, ludi Glasnović priča ono. Međutim, kad sam ja shvatio kakav je mentalni sklop Stankovića i zapravo kakve strukture on predstavlja, ja sam shvatio u biti da Glasnović nije daleko od istine. Znači nije ludi, kažu i za vas ludi Pernar, pa to nije pristojno reći. Ono što je on govorio, ono što on govori o tome ko upravlja HRT-om, ja se nažalost moram složiti. Međutim, dolazimo sad do teme Palestinaca. I tu Stanković 3. put onako prekida, a zašto prekida? Zato jer je on tvrdio kao dobro, on se na kraju složio s tim da je taj informativni program propaganda. Gledajte, kad vi 4 sata prenosite skup HDZ-a na televiziji, kad bi ja htio prenositi neki stranački skup Živog zida, ja bi morao to platiti HRT-u.
ili bi HRT napravio neki kratak prilog. Kad su to prenosili stranački skup? To je bilo sad prije par mjeseci. I onda oni... 4 sata da je trajalo. 4 sata je to trajalo. Na HTV-u? Da, na HTV 4 sata ona njihova izborna skupština na kojoj biraju jednog kandidata. I sad što se događa? HRT, to jest HDZ, ni kune nije platio HDZ-u za to. Znači oni HDZ-ove, htio sam reći HRT-ove, predizborne skupove, to jest te iz nekakve konvencije njihove, oni to smatraju informativnim programom. Nijedna druga stranka to nema. Ja nisam vidio da recimo stranačku konvenciju SDP-a prenose ili ne znam, Živog zida, tako da... Milanović je iskakao iz paštete. Oni to rade na druge načine, preko rejting agencija. Ima raznih vrsta manipulacija. Dobro, za Živi zid ne znam, da. Kako god bilo, hoću vam samo reći, znači da se radi o pranju mozga. Ja sam rekao svojedobno u Saboru, ako vi to želite voditi, gospodo iz HDZ-a, kao svoju partijsku televiziju, onda vi to financirajte. Nije u redu da građani to moraju preko svoje kičme, vi im šaljete onog Hanžekovića da ih masakrira i tako dalje. I onda opet se znači vraćamo, i onda on rekao, da, dobro, on se zapravo, što je šokantno, on se složio s tim da je informativni program propaganda. On je rekao, pa dobro, okej, za informativni program razumijem. Ja gledam onako, to je jedna opasna teza. Znači kada voditelj prizna zapravo da se građanima ispire mozak. I tada kaže on, ali ne znam, neki obrazovni program, kulturni, sportski, ovo ono. Gledajte, ja sam njemu rekao, povijesni program vam je katastrofa. Vi imate situaciju da je naš narod toliko neobrazovan da dopušta da, znači, ekipa iz Izraela, koja je etnički očistila 750.000 ljudi, koja okupira, znači, tamo već 50 godina te jadne Palestince, drži djecu u vojnim zatvorima, ruši im kuće, deložira ih iz tih kuća, otima im zemlju. Ti ljudi od tamo dolaze ovdje dijeliti lekciju o ljudskim pravima. Znači, ljudi koji ovog trena vrše torturu, okupaciju i maltretiraju ljude, dolaze ovdje i kažu, vi Hrvati, vi nedovoljno brinete za ljudska prava. A zašto onda Hrvati, odnosno zašto mi klečimo pred njima? Dobro, neki kažu da nam lekcije dijele ljudi recimo iz Engleske, skandinavskih zemalja, a zapravo ima i puno prigovora za kršenje ljudskih prava i na račun države Izrael. Ima i onih, ja ovdje samo sam kao novinar, ima i onih koji govore da je Izrael primjer kako se treba braniti, kako se treba čuvati jedna nacija od napada, da bi to bio dobar primjer i za Hrvatsku. To ne tvrdim ja, ali ima i oni koji imaju takve argumente. Meni je drago da ste izrekli svoj stav, jer je uloga, znači, novinarstva, odnosno TV emisija, da svatko ima mogućnost izraziti svoj stav. Međutim, što se dogodilo? U tom trenutku kad je on vidio da sam ga ulovio za riječ i da ću ga sad masirati s tom pričom o tome koliko je kvalitetan njihov, ne znam, obrazovni program, kakav god već, on je htio preskočiti na iduće pitanje. A to je njegova klasika. Kada on voditelja, to jest kada pita gosta nešto i kad vidi da se gost nalazi, samo prekida gosta, ide dalje na iduće pitanje i onda, ne znam, u jednom pitanju se gost ne snađe, on ga je 10 puta sasjekao, jednom se nije snašao i onda ljudi kažu, viš kak je Stanković ispreskakao gosta. A šta, pa mogu ja tako, možete i vi mene tako ispreskakat, da kad otvorim usta vi kažete stani. I sad što se događa? U trenutku kad on meni kaže, ne možeš više ti pričati o tome, i postavi drugo pitanje, ja kažem, gospodine Stanković, ja ću odgovoriti na vaše pitanje, to ima na snimci, ali molim vas da prethodno samo dovršim odgovor na pitanje koje ste ranije postavili. I on u tom trenutku kaže ne. Nećemo se vratiti nazad, idemo na novo pitanje. Ja njemu kažem, gospodine Stanković, molim vas, dozvolite mi da dovršim. Jer ću inače izaći iz studija. Znači imam pravo ovdje govoriti, ljudi koji gledaju televiziju imaju me pravo čut, a o čemu se radi? Kad smo prije emisije ja i vi razgovarali, vi ste meni rekli jednu misao, a to je da vaša emisija ne postoji radi vas, nego radi gledatelja i gostiju. Vi ste ti čija je uloga da, ajmo tako reći, ponor između gledatelja i gosta da ju prevaziđete.
I ako vi znate da gosti odnosno da gledatelji gledaju emisiju radi gosta, da ih zanima što gost ima za reći, vi ćete tu emisiju podrediti kome? Sebi ili gostu? Naravno, gostu, zato sam vas i pustio da kažete. A Stanković ne, za njega emisija je podređena njemu. I on kaže ovako, ja sam taj koji određuje što će se govoriti u tvojoj emisiji. Znači, mene sve i svjetske i regionalne, i svjetski mediji regionalni, mene pitaju, gospodine Pernar, što vi imate za reći? A on kaže, ja određujem što će se ovdje govoriti. I kad sam ja vidio da on zapravo je taj koji ne samo da određuje ritam intervjua, već da on ima namjeru sadržaj intervjua određivati, odnosno da on zapravo dozvoljava da se govori samo ono što on želi da javnost čuje. Je li stigao, nisam gledao skroz, je li stigao staviti naočale, one što reklamira, one... Nisam pratio. Da, inače to ima tu nisam pratio. I u tom, samo sekundu, i u tom trenutku ja sam si mislio u sebi, stari moj, ako si ti taj kojeg će se slušati, koji će pričat, onda pričaj sam sa sobom. Onda budi ko Romano Bolković. I ne znam kako prije je tako bilo. I onda sam se lijepo digao i otišao. Pazite što se događa. Ja se dignem, izađem iz studija i krenem van. A on za mnom, i on odjavi emisiju i onako poviče, kaže, hoćeš se vratiti u emisiju. Ja kažem, pa naravno da neće, doviđenja. Znači, on je očajnik, jer njemu se ovo nikad nije dogodilo. A zašto mu se nije dogodilo? Zamalo mu se dogodilo, oprostite na prekidu, prvo je pobrisao pod s njim pokojni Aleksandar Tijanić, on mu ga je spustio, a onda moram priznati i Milorad Dodik, kojeg ja osobno baš previše ne simpatiziram, ali očito mu je bukvicu. A on vjerojatno zna razloge zašto je pred njima bio skrušeniji nego pred nekim drugima. Stvar vam je u tome da postoje ljudi koji su očajnici. Znači ljudi koji ako ne iskoriste tih 60 minuta kod njega, oni zapravo ne postoje u medijskom prostoru. Većina političara kleči. I on zapravo dovodi nekakve jadnike u svoju emisiju koji zapravo ne mogu na drugi način doći do medijskog prostora i onda oni kad ih on vrijeđa, omalovažava i prekida, on njima je neugodno, joj kak ja odem, kad ću ja dobiti opet priliku reći, a meni je potpuno svejedno, ja znam da ima milion drugih emisija, ne vrti se svijet oko Aleksandra Stankovića, nije s njim počeo, neće s njim završiti. Zapravo sam mu htio dati jednu lekciju da ne može omalovažavati gosta i da mora shvatiti da emisija ne postoji radi njega, nego radi gosta. Eto, s time smo završili taj dio priče. Vidjeli smo u onom prilogu, gostovali ste, evo, prije 5 godina, to je bio vaš... Prije 5,5 godina je bio vaš prvi televizijski intervju bio u Bujici. Tada sam išao tek na jednoj televiziji, na zagrebačkom OTV-u. Nosili ste tada Facebook prosvjete, 1000 ljudi. Letica kaže da vas je zamolio da ne idete više Jadranki Kosor pod prozore. Ona je i prestala biti tad premijerka, izgubila izbore, pa ste prestali ići. Ali recite, zašto sa jednakim žarom nije bilo rušenja Milanovićeve vlasti? Daću vam iskren odgovor. Ja sam u jednom trenutku shvatio da nas 10.000 koji smo na ulici, mi nismo zapravo većina. Većina ljudi u ovoj zemlji podržava HDZ i SDP. Odnosno, oni koji ga ne podržavaju, oni nisu ekspresivna većina. Odnosno, oni ne izlaze na izbore. Oni su nezainteresirani za izborni proces. A u politici, znači ko je na vlasti, ne odlučuju ljudi koji ne izlaze na izbore. To što 50% ljudi je protiv HDZ-a i SDP-a, ako oni ne izađu na izbore, a ne izlaze na izbore, oni zapravo ne postoje. I ja sam tek kasnije shvatio kada, znači, kad u svakom izbornom ciklusu HDZ i SDP dobivaju 80% glasova, ja sam tad shvatio zapravo da je tek 20% za promjenu. I nema manjina od 20% legitimitet da na ulici ruši tu većinu od onih koji izlaze na izbore. I iz tog razloga nisam radio ulične prosvjede ni protiv SDP-a, niti planiram sada protiv HDZ-a, sve dok se koristi isključivo demokratskim metodama, znači političkom borbom, dok ne igraju
prljavo. Ako krenu prljavo, onda je to druga stvar. Ali sve dok HDZ pristaje na političku borbu, političko sučeljavanje argumenata i ideja putem javne televizije i sučeljavanja na tribinama, u parlamentu, tako dalje, ja nemam nikakav legitimitet da idem nikakvim drugim metodama na njih. Da vidimo sad što o vama kažu onako blic građani Zagreba. Mi ne emitiramo nedjeljom u 2, nego ponedjeljkom, sredom i petkom u 20:05 i mi ne kratimo. Pa ljudi šta su rekli, neki su vas popljuvali, neki su bili pristojni. Eto, narode, gledajte. Ivan Pernar, kaj mislite o njemu? Šta mislim o njemu? Ja mislim da je to čovjek koji misli, to kaže. Pa okej mi je lik, znam, mislim, s obzirom kakva je ekipa u Saboru, on barem kaže što misli i daje im svima malo po guzici. O Ivanu Pernaru? Pa on, mislim, ne ostavlja ozbiljan dojam. On je jako aktivan u Saboru, ali to je sve u nekako svrhu vlastite promocije i tih cirkusa koje one radi. Taj dečec ova zadnjika je, slušajte, kaj da velim, to je mlado ludo, da vam bom otvoreno. Pa okej, momak. Neka priča. Ivanu Pernaru, ja bih rekla da ovako, imam podvojeno mišljenje, ali prije svega bih rekla egzibicionist. Nemam pojma ja o tom čovjeku. Negativna osoba. Ivan Pernar. Pa meni ništa znači. Nemam pojma ko to je uopće. Za Osječku može? Može. Ivan Pernar, mišljenje? Pa, malo antipatičan, ali s obzirom da je došlo vrijeme da neko kaže nešto što se već dugo nije reklo u takvom smislu, pozitivno za sada. O Ivanu Pernaru, da je desno neki, trebalo bi nam sad. Hvala. Komentar, gospodine Pernar. Evo, ima ljudi koji vas vole, koji vas kritiziraju, neki misle da ste ekscentrik. Što biste vi komentirali na ovo? Ja se sjećam, uvijek bi ja govorio u emisijama da se ljudi meni smiju i ne razmišljaju ozbiljno onome što im ja govorim, sve do trenutka dok im interventna policija ne pokuca na vrata. Znači, sve dok čovjek ima stalno radno mjesto, dok ima krov nad glavom, dok plaća uredno stiže, sve u redu. Kada postane životna situacija nesigurna, kada se zaredaju ovrhe, kada kuća, dom, odnosno stan ode na bubanj, tada ljudi polako shvaćaju ozbiljnost mojih riječi. Ja ponavljam isto ono što sam prije 5 godina kod vas ponavljao u emisiji, a to je da je glavni problem u Hrvatskoj pogrešna uloga centralne banke. Znači da ona ne emitira novac, da služi kao mjenjačnica, da zato se krediti ne mogu vratiti, jer u takvom modelu, ono što govorim, vanjski dug se preljeva unutarnji, uvijek treba vratiti vani više novca nego je posuđeno, znači plus kamata, mi taj novac naravno, budući da ne postoji, ne možemo ni vratiti, imamo kreditnu krizu, imamo raspad proizvodne ekonomije i tako dalje. I 5 godina ja to govorim i 5 godina naš narod govori to nije problem. Ja sjećam kad sam 2011. govorio na televiziji da je centralna banka mjenjačnica, jedna djevojka mi je rekla, što je u kafiću to gledala, kaže, rekao jedan gost, pa šta ovaj Pernar priča gluposti, kakve veze ima, jel centralna banka mjenjačnica ili nije. Što će reći da mi imamo situaciju da HTV nije informirao građane, a trebao je, o važnosti ispravne regulacije novca i našim građanima se ova situacija istovremene besparice i kreditne krize prikazuje kao da je to neka pojava poput recimo tuče, koja je jedanput došla, ne možemo to spriječiti i tako dalje. Ili ovih izbjeglica, znači oni prikazuju te izbjegličke valove kao da je to elementarna nepogoda, kao došla poplava i tako dalje. Što vi mislite o Pa skriva se uzrok. Skriva se uzrok. Znači, ako mi znamo da Amerika svojim bombardiranjima Iraka, Afganistana, Sirije, Libije, na kraju krajeva i podržavanjem etničkog čišćenja Palestinaca stvorila izbjeglice. A logično je da će te izbjeglice ići na najbližu rutu gdje im paše. Ići će prema Europi, neće ići za Ameriku. Amerika im je daleko. I umjesto da se postavi pitanje zašto se tu politiku podržava, zašto naša Hrvatska sudjeluje u tome, zašto podržavamo, recimo, Hrvatska je podržala NATO-vu intervenciju u Libiji. Hrvatska je
vojnike drži u Afganistanu. Znači, umjesto da se postavi pitanje zašto mi u tome sudjelujemo, mi krivimo izbjeglice koji su zapravo taoci cijele situacije. Ja ne govorim ovdje o, ne znam, ekonomskim imigrantima iz Bangladeša ili koji dolaze, ne znam, iz Kameruna. Dobro, ali govorim baš o izbjeglicama. Znači, ne može se za izbjeglice iz Iraka kriviti nikog drugog osim američku vladu. Jer mi znamo da prije američke intervencije od tamo izbjeglice nisu dolazile. Islamske države tamo nije bilo. Ista stvar u Libiji. Nije dobro. Gospodine Bojanec, nije dobro. Ne, ja sam htio nešto drugo vam reći. Viktor Orban je u jednom svom legendarnom govoru govorio o planu bivšeg generalnog sekretara Kofi Anana da u Europu zapravo dođu milijuni i milijuni. Je li ovo ostvarenje tog plana bez obzira na to tko je isprovocirao taj plan? Ja ću vam samo reći da smisao dovođenja velikog broja ljudi, ja sam davnih dana rekao da se ekonomski problemi u Africi ne mogu riješiti migracijom u Europu. Jer kad bismo mi sutra 500 milijuna Afrikanaca doveli u Europu, mi ne bismo riješili socijalne probleme u Europi. Jednostavno bi se socijalni sustav bi ovdje kolabirao. Što mislite o pobjedi Donalda Trumpa? Ono što mi trebamo jest pomoći zemljama trećeg svijeta da se oterase tog terora MMF-a i Svjetske banke. A ko će nama pomoći? Gospodine, mi moramo pomoći sami sebi, ali hoću vam reći da je Amerika ta koja putem tih MMF-a i Svjetske banke drži te zemlje u ekonomskom ropstvu. Drži ih u ekonomskom ropstvu i stanju trajnog siromaštva i ne dozvoljava da se izađe van. Znači, ucijenjuje i podržava te korumpirane režime. Pazite, Amerika ne ruši vladare onih zemalja koji su korumpirani, koji daju Americi proviziju i interes. Već kada se pojavi neka suverena ličnost, samostalna, kao Muammar Gaddafi, Gaddafi moraš ići, doviđenja. Znači, ponavljam da izbjeglice nisu krive, oni su žrtve, bez obzira da li su žrtve rata ili ekonomskog rata. Hoće li pobjeda Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima promijeniti tu politiku po vašoj procjeni? Po meni ne, a evo i zašto. Zato jer jedini način da se očuva vrijednost američkog dolara, budući da Amerikanci sve uvoze i ništa ne proizvode, odnosno oni imaju najveći trgovinski deficit na svijetu. Oni imaju najveći proračunski deficit na svijetu i najveći državni dug na svijetu. I paradoksalno oni imaju najbolji kreditni rejting, čime je jasno da je to farsa i da je zapravo baza za vrijednost dolara. Ne to što Amerika proizvodi neka stvarna dobra, jer osim oružja oni malo toga proizvode, već je... I genetski modificirane hrane. Već je baza za vrijednost američkog dolara to što se nafta prodaje za dolare i tko god treba naftu mora tražiti američke dolare. I onda Amerika da američke dolare u zamjenu za stvarna dobra. I na taj način Amerika zapravo parazitira nad cijelim svijetom. Kada Amerika ne bi vodila ratove, recimo da Amerika nije išla rušiti Sadama Huseina 2003. Imajte na umu da je pred kraj 2002. Saddam Hussein rekao ja više ne prodajem naftu našu za dolare, već samo za eure. I kada bi Trump odlučio da će prestati s tom politikom ratova zbog nafte, našla bi se Amerika danas sutra u situaciji da američkom dolaru kolabira vrijednost. Znači ovakav neprirodan omjer društveni, odnosno neprirodne društvene odnose u svijetu je moguće održati samo stalnim ratovima. I ako bi Trump išao reći ja sam protiv tog odnosa, strukture koje drže federalne rezerve, znači Američka središnja banka je privatna banka u rukama par tih entiteta, privatnih, a ne države, ta ekipa na vrhu federalnih rezervi bi se pobunila protiv njega. I znate ko je zadnji prije njega ustao, to jest mi ne znamo hoće li on ustati protiv Feda, ustao je John Kennedy. John Kennedy je pravo nad stvaranjem novca vratio državnoj riznici. I kroz 6 mjeseci je bio ubijen i ukinuta je odredba koju je on doveo. Nixon je vratio sve kako je bilo. Što će reći da je Trump svjestan toga što se dogodilo Kennedyu i svjestan je toga zapravo da ukoliko se usprotivi tim strukturama da će se naći u problemima. Ja mislim da on nema hrabrosti da se s tim suoči. Neki kažu da ste zbog ovakvih priča
ima to u medijima, ruski igrač. Jel idete kad u rusku ambasadu u Zagrebu, jel se sastajete tamo sa osobljem i tko vam je u tom kontekstu recimo organizirao putovanja po Beogradu, Banja Luci, gdje ćete ići? Jesu li to samo medijski pozivi ili ima nešto i u ovim pričama? Putovanja što se tiče medija po regiji, to su isključivo pozive od strane medija. Što se tiče ruske ambasade, ja sam prvi put njih nazvao na telefon nakon što su krenuli medijski udari na mene. Znači, mi smo imali situaciju da su izbori prošli i odjedanput Pernar ovo, Pernar ono, Živi zid ovo, Živi zid ono. Ja sam, a pazite, zašto? Zato jer smo mi jedina stranka koja je protiv Europske unije, protiv NATO-a, protiv novog svjetskog poretka i zapravo protiv američke dominacije. I oni su, HDZ od nas tražio da im damo svoje potpise za Plenkovića. Mi smo to odbili, oni su rekli ako nećete dati potpise, nadrapali ste, gotovi ste. Ko vam je to rekao? Posrednik između, odnosno čovjek koji je imao vezu s HDZ-om i on nam je rekao... Dobro, to može biti rekla kazala. Ljudi imaju imena i prezimena. Gledajte, on je nama rekao mi ćemo vas uništiti ako nećete kleknuti pred nas. Ja sam tada shvatio zapravo da je to jedna odvratna ekipa, a znao sam s druge strane zbog čega oni nas napadaju, odnosno koji su stvarni motivi zašto se mi nalazimo pod pritiskom medija. Ja sam tad nazvao rusku ambasadu, ja sam rekao gospodo, nas se terorizira, nas se politički progoni ovdje. I oni su rekli gospodine Pernar, prespojit ćemo vas. I prespojili su me na Sergeja Trofimova, prvog tajnika ruske ambasade tu u Zagrebu. On je ujedno i politolog i politički analitičar. I kad sam se sjeo sa njim za stol, on je meni rekao Ivane, gledam ovo sve što se događa, gledam sve ovo što mediji vama rade. Veli, to sve što rade vama mediji tu u Hrvatskoj, to i mi isto radimo u Rusiji, našoj opoziciji koja je za Ameriku i NATO. Ja kažem, pitam njega, zar vi u Rusiji imate stranku koja je za Ameriku i NATO? Veli on da, veli naravno da imamo. Međutim, kaže on, ovolika količina tih napada na vas, znači gdje su to cijele naslovnice, udarni termini u dnevniku, znači kada vidiš količinu tih napada, a da je grupa ljudi koja se napada zapravo jako mala, nas je u Živom zidu 4 u Saboru, samo sekunda dovršim, i da zapravo mi ne odlučujemo ničemu u Saboru, on je rekao, Ivane, to ti nije znak njihove snage, nego znak njihove slabosti. I tad sam ja prvi put shvatio zapravo da ti histerični i agresivni napadi su zapravo ne znak toga koliko su oni jaki, nego koliko su zapravo jadni i bjedni. Ali recite, nije li isto ili slično, nije isto, ali slično, neki idu u Buzin kod Amerikanaca po savjete, a vi ste otišli kod Rusa. Za mnogo Hrvata je neprihvatljivo jedno i drugo. Da, međutim, morate imati na umu. Da, nisam išao kod Rusa da oni meni kažu što ja moram govoriti, ili su oni meni rekli, Pernar, ti moraš govoriti ovo ili ono. Jer mislim i Mesić je išao kod Rusa. Ali vam hoću samo reći da kroz razgovore sa Rusima, oni nikada nisu rekli meni, ne znam, ti moraš ovo ili ono, dok iz američke ambasade dolaze takve direktive. Samo sekundu, ja ću vam dati primjer. Ja ću vam primjer. Kad je bilo pitanje slanja hrvatskih vojnika u Afganistan, tada je SDP imao većinu u Saboru. I tada a trebala je dvotrećinska većina za slanje vojnika van granica. I tada je Sanader izašao na binu i rekao u ime kluba HDZ-a, kaže HDZ neće to podržati. Jedanput je nastala frka u Saboru, kako ćemo sad to provesti? Nema većine. I onda je nazvao američki veleposlanik Sanadera i rekao mu to se treba napraviti. I onda je Sanader izašao za govornicu i rekao zvale su me majke poginulih branitelja i ipak će HDZ podržati taj prijedlog, što će reći da iz američke ambasade, iz Brisela dolaze direktive. A ja sam pitao za pomoć i savjet, znači Ruse, zašto? Zato jer sam znao da su oni, koliko god pod navodnicima ja bio pametan, ti ljudi su uvijek puno pametniji od mene i oni znaju na koji način, odnosno kojim mehanizmima taj sustav djeluje jer imaju iskustva u svim zemljama. Jednostavno će mi dati par savjeta da ih odhendlam, da ih skinem sebi sa vrata. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji.
Vraćamo se vrlo brzo. Eto nas natrag u studiju Bujice, gost je gospodin Ivan Pernar. Gospodin Pernar, pričali smo o tom i ruskom utjecaju u Hrvatskoj. Jeste li, recimo, kad ste putovali u Beograd, jučer, prekjučer, vi ste kod Rusa bili prije toga? Davno, bio sam još prije, da, naravno. Ali nisam... Hoćete ići u Vukovar, recite mi? Nisam bio kod Rusa. Bio sam, za Sputnik sam dao intervju putem telefona, onaj koji je završio. Da, a ovaj intervju što ste dali u Beogradu jučer? To sam bio baš u studiju, oni imaju radio tamo svoj... Ruski studio, radio ruski studio, da, i oni vam funkcioniraju kao Voice of America, Glas Amerike. Znači oni vam imaju frekvenciju na svim, to jest na većini tih radio postaja, znači imaju u Beogradu, točno imaju svoj termin i mi smo jednostavno samo, znači, iskoristili taj termin, govorili smo i tako. Možemo pogledati jedan isječak iz intervjua? Naravno, uvijek. Evo, da vidimo jedan isječak iz intervjua ruskoj agenciji koje je jučer u Beogradu dao Ivan Pernar. Niste pošli u školu u toj staroj zemlji za koju mnoge vežu drage uspomene. Evo, Rosita Martić, ne znam odakle, pitanje za gospodina Pernara: osuđujete Izrael za genocid nad Palestincima i NATO-u, šta radi na teritoriji tuđih domovina? Šta mislite o srpskom genocidu nad Hrvatima na hrvatskom teritoriju, rušenju i paljanju kuća, hrvatske imovine? Smije li se o tome ovdje pričati? Naravno da smije. Šta mislite o tome? Da smije, međutim, treba govoriti istinu. A genocid je, znači, sustavno ubijanje Hrvata. Znači da je baš postojao cilj da se Hrvate kao narod, znači u smislu genetskog materijala, znači da se istrijebi ljude. Stvarnog genocida moram reći da u onom, na nekom makroplanu nije. Bilo je mjesta gdje je neko poubio Hrvate, ne, ali u suštini je politika bila, recimo, bosanskih Srba da se Hrvate protjeruje. Kao što je bila i politika hrvatske vlade da se protjera Srbe. Eto nas natrag u studiju. Vi zaista mislite, gospodine Pernar, da nije bilo genocida nad Hrvatima? Ja ću odmah postaviti pitanje Prijedora, na primjer. Kad kažem genocida, nije ga bilo, ni Izrael nije počinio genocid. Ja nisam nikad rekao da je počinio genocid, već da je počinio etničko čišćenje. Znači nije Izrael išao za tim, kad su osnivali svoju državu, da poubijaju sve Palestince, već su išli za tim da ih protjeraju. Mi smo imali situaciju da su Hrvati protjerani iz Vojvodine. Znači nisu sad Srbi, ono, ko u nekom horror filmu, se jedan dan probudili i rekli idemo ubiti sve Hrvate. To se recimo dogodilo u Ruandi. Nego su rekli idemo protjerati sve Hrvate. I to nije genocid, to je etničko čišćenje. Znači ista stvar je i u Ukrajini, gdje su Srbi uspostavili tu svoju paradržavu. Oni su isto išli za tim da zapravo etnički očiste ljude, a ubojstva su koristili više kao instrument za zastrašivanje, u smislu ako ne pobjegnete to vas čeka. I isto stvari u Bosni, iz Bosne su isto protjerivali, znači, Hrvate iz područja pod svojom kontrolom. Da li je bilo negdje da su ubijali ljude? Je. Bilo je na Ovčari. Gledajte, ja moram baš što se tiče Ovčare reći. Nećemo skretati s teme i ne prekidam vas zato. Ja ovdje ne mislim raspravljati sad o definiciji genocida u teoretskom smislu. Ja razumijem što vi hoćete reći, ali što je genocid nego ono što se dogodilo na Ovčari? Tamo su ljudi eliminirani. Znači, u Prijedoru bilo je i rasprava oko haške presude za Prijedor. Neki smatraju da je isto kao u Srebrenici, da se genocid dogodio u Prijedoru. Nisu sad bitne tu presude. Bitna je stvarna namjera. Srbi su imali genocidne namjere i mislite li u krajnjoj liniji da je primjereno 3 dana prije 25. obljetnice Vukovarske tragedije na ovakav način, bez obzira na teoriju, uopće raspravljati u središtu Beograda? Gospodine Bujanec, reći vam iskreno, znači moramo se držati činjenica. Da li je bilo genocidnog plana? Možda jest, možda nije. Međutim, pitanje da li je bilo genocida... Vi dakle mislite da možda nije bilo genocidnog plana? Možda je, ali samo genocida bilo nije. Znači ubojstvo 200
200 ljudi, recimo na Ovčari, se ne može smatrati genocidom u smislu kad su poubijali, ne znam, milijun Tucija u Ruandi, razumijete? Nas je manje, a tisuće i tisuće ljudi u Prijedoru? Ja nisam znao, evo, ako su tisuće Hrvata poubijane u Prijedoru, onda se to može smatrati... Eliminacija ljudi iz kompletne Bosanske Posavine, više od 200.000 Hrvata. To je etničko čišćenje. Znači, ali zašto? Ali samo sekundu. Ali genocid i etničko čišćenje nije isto. Ja sam rekao, Izrael nije napravio genocid nad Palestincima, nego etničko čišćenje Palestinaca. Isto i Srbi su napravili etničko čišćenje Hrvata, ali ne vidim element taj genocida. A ono što ste rekli za hrvatsku vladu da je imala politiku protjerivanja Srba i to reći usred Beograda 3 dana prije Vukovara, nije baš u redu. Gledajte, ako vi... Mislite da vam ljudi to neće zamjeriti? Gospodine, ljudi mogu zamjeriti, ali svi znaju da se recimo u Osijeku ljudi koji je bio srpske narodnosti je bio mučen. Ma di to? A gospodine, u Osijeku bilo je toga jer sam razgovarao... Recite di je bilo. Znate neka imena? Ja vas pitam, evo, imamo otvoren prostor. Gospodine Bojanic, ne znam, evo. Ali mislim da je toga bilo, a zašto? Zato jer ja znam da sam ja kao dijete... Zato je to tako kaže Vesna Teršelić. Ne, nego zato jer ja znam da sam ja kao dijete mrzio Srbe, a mrzio sam Srbe ne zato jer je ta mržnja bila u meni, već zato jer je državna televizija, znači propaganda je bila takva da sam ja Srbe kao grupu, ne znači kao neke loše ljude, nego kao narod sam ih zamrzio i ja znam da su se ti Srbi osjećali u Hrvatskoj kao nepoželjni i nedobrodošli. A je li to zbog njihove agresije ili zbog propagande? Ja se slažem da je apsolutno dio bio zbog agresije. Međutim, vi ste imali situaciju gdje su Srbi ostajali, dobivali otkaze u firmama isključivo zbog svoje narodnosti. I sad... A jesu li možda prije toga u Jugoslaviji bili zapošljavani zato jer su Srbi? Ja se slažem s vama. Moguće, odnosno ne moguće, nego sigurno je da su po tom ključu bili zapošljavani. Ali kada vi kao društvo vodite politiku gdje s jedne strane im oduzimate radna mjesta, a samo sekunda da dovršimo, a s druge strane bio slučaj obitelji Zec. Znači bio je Srba, bilo je slučajeva Srba koji su bili običan kriminal, a ne nikakva etnička priča. Odlična stvar. Nažalost, u ratu jako puno običnih kriminalaca na obje strane razmisli na koji način da se ja dočepam stana, na koji način da ja nekoga opljačkam. Vi mislite da su hrvatski branitelji kriminalci? Ne, slušajte, a ćete mi dozvoliti, molim se da dovršim. Znači, ako sam ja kriminalac, recimo, i razmišljam kako da opljačkam nekog ili ukradem nečiji stan bez da završim u zatvoru, a ja znam da pod navodnicima Srbi nisu poželjni, ja ću ići pod navodnicima nekog Srbina istjerati stana i tako dalje. Hoću reći, postojao je razlog zašto se je dio Srba otišao iz Hrvatske, odnosno bio je pritisak na njih. Sad, nije bilo onog klasičnog... Pa dobro, drugčije ste rekli, ljudi su čuli, ali ono nema veze sad. Hoćete ići u Vukovar, gospodine Pervan? Za 3 dana. Znam da bi trebao ići i naravno da ću otići. Hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Vidimo se u Vukovaru. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, za kraj imamo jedan demanti. Anton Nobilu u ime Vojislava Stanimirovića. Neću ništa komentirati, demanti se ne komentiraju. Imat ćemo priče i vidjet ćemo što se dogodilo i u Tovarniku i drugdje na vukovarskom području. Bez obzira na to što o tome misli neki Srbi u Beogradu. Ja nemam namjeru ići tamo niti pričati ništa. Hajde da se drogiramo, to je ono najljepše, što nam srce poznaje. U emisiji Bujica od 10. listopada 2016. godine urednika i voditelja Velimira Buljanca gostu u emisiji Anton Branković na najbolji mogući način optužuje gospodina Vojislava Stanimirovića i njegovu suprugu Ljeposavu Stanimirović za počinjenje ratnih zločina na području Vukovara i Tovarnika.
Gost Antun Ivanković izlikom navodi da je Ljeposava Stanimirović sa doktorom Martinovićem prikrivala zločin. Jednako kao i Vojislav Stanimirović koji je bio nadređen, a što je vrlo teška, ničim dokazana, neistinita i klevetnička tvrdnja, uz neprijepornu činjenicu da je Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku odbacilo kaznenu prijavu. Voditelj urednog Jovanović na ovu tvrdnju gosta nije udovoljio niti se ogradio od izjave. Unatoč pravne činjenici da je državno odvjetništvo povodom kaznene prijave profesora dr. Vječevića nakon trogodišnje istrage obustavilo kazneni postupak protiv doktora Stanimirovića. Tijekom sporne emisije od 10. listopada 2016. godine nekritički ste emitirali izjavu Slavice Popović, koja izjava je više navrata prekidana izjavama vaše novinarke Karmele Bebek, a u kojima obje na najgori mogući način optužuju gospodina i gospođu Stanimirović za počinjenje ratnih zločina, odnosno pomaganje, sudjelovanje u počinjenju ratnih zločina. Na posljedku neistinite su i klevetničke izjave o doktoru Stanimiroviću koje ste snimili i pustili u emisiji, a izgovorene od Slavice Popović i Stijepe Pejovića. Neistinite i klevetnički bez jednog dokaza vaš gost Antun Ivanković je u emisiji iskazao da je gospodin Stanimirović lobirao preko gospodina Uzelca da se zaustavi snimanje filma Krvava berba grožđa, što jednostavno nije istina. Odvjetnik Ante Nobilo u Zagrebu 10. listopada 2016. godine. Na kraju, eto još i dvije najave. Sutra u 19:30 u Đakovu premijera filma Romana Leljaka Huda jama, strogo čuvana tajna, a u petak 18. studenog svi se vidimo u Vukovaru. Gospodine Pernar, hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vam, vidimo se u Vukovaru. Hrvatice i Hrvati, hvala vam. U petak imamo jedan zanimljivi film, prigodan film u terminu Bujice. Mi se na programu vidimo Osječke televizije, naše matične kuće, još 9 televizija u ponedjeljak u 20 sati i 5 minuta. Doviđenja.